أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam khaslabi emirugo Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam darajagi tuho Our Rasul guruni hech ebugo sallallahu alayhi wa sallam Rasul lik al tabi'at hazugi tadi'an liyashugi Rasul maqama shugi Rasul jindirgo khirat liyashugi Qur'an alda emir abjobac ana Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam netlede Qur'an alda amru habun bac ana Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam naqritlina slujo naqritlina ki Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam asta edingo dob Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam naqritlina kanani netler dob Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam rotligi bukini kol Netlede dob misale emir bot ulebjo emir netle çojo bot ani netle emir xsowago emir xsara jogi netle bot netle misale kan netle dant kolero chugonanigi pastoyana askogonani osteruhun chulanit oso netle qaritle bukunar odingo netleca Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam Kinazugo to определенный дорожа ротли шулбук он остехун ама добротли камил тезе канани Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam netletse emir xseze kol hech bac'an netle Qur'an alda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا لن أبو صوت بيت إيلا نويت Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam heb صلاة شو خيراتلي هم Our Rasul بيت أولب هم مشهورة هم حلب جوجو كنادكو هلو حق أصل عميرة حديث الجراج أنا طب Our Rasul مثال صلاة بيت كنا قاعد ألدا إلى جنس بيت إلب جنس كني لا Our Rasul صلاة بيت إلب كنا قاعد ألدا بيت أنا نجي هلو كتاكا هيدا بوجو شيء هلداستا هيدا تسيك عرب جوجي إنسان سبوك أنارو صلاة بيت إلداس شاين أبناني هل صلاة بيت أروتشي هل الله استشوزه الله بصلاة خاصبون هب آخر زمان alda netler مناهل gitsek arab çünkü مناهل de çe emergi koleb zamanlar do salat alda atçe habi Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam do salat biti Kutak alda khiri abjobugo payda tsiqarabugo muridas to shu payda vada samokon hedingo netletsa do salat bit anani Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam netletsa hari chonigi netledat asa zahmatli borkhula çünkü hatta insana sila do Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam salat bit aldat atçe habulila dos qotsa haru ramuna girosun Malaik sabina dure rakhunilla Allah aste dosumuna girosun Allah sabulla subhanahu wa taala do malaik savade noitsesul munahal chureyle latseyle sahel abulla hep Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam daim go salat bit ulochia sol çoygiazu adina munaharuk onarile sullabul khalabedina khwatsal Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam khiratliyas Doste salat bit ilak insana sebuge payda netler bot taraf amal buk ona qabul habulem çünkü naqchole misalte chiasul sual bachona dob salat bit ich ogon dob Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam Qur'an khiriya hech ishila Qur'an Allah su kalam gurishila çünkü dob salat bit eldasa doslu payda tsiquna rishila Qur'an tsaliyaslu tsiquna oslu payda ama dob Qur'an tsaliyaslu kotakalda adab tsunize kola doslu Qur'an tsaliyaslu su huzur bukini kola dob Qur'an tsaliyaslu fikru habize kola
Do Qur'an tsavlochi adab aldo knikula. Ishun da habkha qolun qo adab bugo Qur'an tsaliyashu. Imam Ghazali as ihya da kharajo. Do adab algi tsoni chogon. Dosto Qur'an tsalunani. Dosu dobres bugo kiriyalde kivshole dosi res bugo dosu hurmat tabize do. Dosa shay Allah su kalamashu adab tarabilan abu. Ama salat atlubuge khiratleshi salat bugo avaragasi sallallahu alaihi wasallam kin abunigi qabul habize chanqot arajo. Hatta netleda Allah bot tarab amal insana suriya habunani pakazu habunani naqchol salat cholar netletsa pakazu habizetsin tsaartusan inagu salat bit anani avaragasi sallallahu alaihi wasallam osogovgi qabul habul Netletsa adab tsuni chogomit ananigi netler salat qabul habul. Odinab insan naste bihayab jobu go salat. Kin abile payda tsik arabugo. Hatta netletsa tsoygi amal misalate habulel batabat al amal rukuna daim go salat aldat atche habunani chias. Avaragasi sallallahu alaihi wasallam kinab qa'id al dabit umbuk ananigi. Dosul dob amal qabul habulla naqch olarodo. Hel insan asere qarabugo dob salat bit ulogine. İmam Şatibiyas Sanusiyas ki ablabugo halaz ablabugo. Walau qasada riya ila. Riya alda şon qastabunan için qabul habilla dosu salat. Xalabidina şotsal. Adab tsuniya şol heç ani ina vafrus Riya habunan için. Eştob ahir zamanlarda dina şuatsal netle çünkü adab hiç ogon çocuğu habizean netle de go qabul habiyalda çanqot arabjoşi da salat dodat atçe habunani kotakab daraja bukun. Ama aqil oçi asere qarab hiç odob riya aslegi çünkü bat al niyat hada do salat sali. Şahin abunani dostob salat salila çuhu Allah sul amru alda naqvitlun. Kin Kur'an alda ablav geçsin etledi. Tadan Allah subhanahu wa ta'ala sallu noysa salat bit eyle amru hablav. Has şimniya tabile salat bit ulago hasniya tabila dob avara Allah şimdi habura amru alda naqvitlin. Otsi besemniyatuk inosul hedingo avarak sallallahu aleyhi ve sellem qodo havik iyavlimniyatuk inasul. Hedin amniyat alda hesebit anani salat. Hesi ço salat atlukiri. Misalat netletsa salat bit anani. Allahumma salli ala seyyidina Muhammad ilan abun. Kinab qa'id alda bu gonanigi netle Allahs ço salat bit anani antsqudan de bit. Ama hamniyat alda bit anani. Dob Allah git adi'an havun. Allah sul amru alda naqki vitlun. Çünkü hadin amniyat alda bit anani ço salat bit aroçiyası. Lab alam illa abula Allah asbijan şinab jokha. Misalat yani be kinab gojok kola. Het ihina tsuntsraldasa natsaldasa şarab jaldasa baybihun zobrat çünkü dol tsabi kinamni gojokha. Lab kinab gojoyla. Nus azargo nukhal çoçat kitlabhun. Hel kinazu gomunahal çurize elilla çohheb niyat alda bit arab salat. Allah as-si'ulu mit arab salat. Heddangi darajat ad'an abjubugo. Dob awara gaste khunetletsa sallallahu aleyhi ve sellem salat biti. Hep salat asul çünkü jindirgo khassal payda bigirogo to biti asul. Netletsa bitant otsive sebuk ando Allah sul amru alda naqritlimuk ana çünkü dosul Allah ki misalat salat bit ula awragası sallallahu aleyhi ve sellem dob Allah bit ula salat dosu dot adi anhum bit ula jukha
Цинги малайксават сагибит ула аварагаси саллаллаху салат. Нетлеца цо салат вит анани цо салатал анцко лекли қолос чиясе. Анцко квешлигит асаини абула. Анцко даражал Аллах асте хедян Аллах асте агарги холачи. Лагтар қараб кириги бугу. Асахаб гожо бугу дин Аллах сал цо хос салатал да жани бугу кири. Аварагасте вит ул. Хеси хеб қиямасы қоччазан нуъхи хабуле шунги. Хасте салат вит уле шунги доб салат ки бугуна хаси файда асте халт ула. То судо бит араб салат ки меседал кон қамбук уна синги меседил қалмат сагун арцот анчада қамук уна до синги хасти абла гибук уна малайк сабатса до салат вит улесте зиду нойца цик ин хабела задакумуллах Аллах сун цик ин хари Аллах одина дуа гибук уна се хабула Есу жужа халдаса цунияшлеги қала салат доступ додин бит анан. Қиямасы қуат аварагун саллаллаху алейхи ва саллам садақ укинахле сабабшунги колесе. То харурал амалазе закатлунги чола до судов салат. Кошал амалазе кафаратлумук она до судов. До судов салат то хара мехаш хобалда аскоб синги до сумунахал чорайгин досе дуа хабуле шун додинги вукуна до салат. Анчанир рик ине канани дин ашлуат салхаб салат ашлуге файда нетлер бақаян какуре марқачо какижоги ахилани нетлер цацода хабжогурони рик инаро ашлу. Эдин амираб даража буге жобуго салат ашлу. Хата до Хасанул Басри асаблабуго Сахавияс бицара қисабуго Хафиз Сахавияс цочужуя данячанла Хасанул Басри асти аской. То Хасанул Басри до қодия валиуго то. То ламуго до сия шайхи ламуго жиндири ламуго дос яс ханила. Жинде ботлу мугила жиндирго до яс матлитлихиз. То Хасанул Басри асамуго доца унқо ракааташлу какбайла. Шиаб алхамалда хадуб алхакумут такаthur гицалела цоцонухал. То богол как кибан богдаса хадуб егилелде цебе годинаб какбайла цинги тлижайламун дуца матлуш шезеан аварагасте саллаллаху алейхи ва саллам салат ки бит улайк айламун. Оди машлумуго Хасан Басриас той чужано. Дошто дин хабумуго доб Тода матлитли хумуго жиндир гояс кутакалда ақуба тола азабалда ихуинго до. Тода цинги силамма шул ретелги бихумуго рет ондо жужа хатуса бақараб. Цинги хатада кверада цинги дол жужа хату рахсаран додин цақ инжи табхалда ихуинго дода до жиндир гояс. Матлитли орч араме асаяч уинго Хасанул Басри асти аское хал абун бицуму қиса. Хаса муго доде Хасанул Басриас дуца цокина буго инги садақ атлейла ресфугила Аллах дур хелда гурхине адин маслақ хайгиабу нухтафинг. Топсордуал то Хасанул Басри вайгунго топсордуал достаби хумуго жуго алжанашлу ахитлан инайлан матлуби хумуго до Хасанул Басриаста. Достацинги доба цоқачараб крават аднавжоги бихумуго Цинги цокрутакалда берцене адани хуинго доя доста. Дошул ботрода цинги коронаги бихумуго нурашлу. Хасамуго дой адан асамуго до Хасанул Басри асте. Дудажи халишиламуго. Хасамуго шаларен жиндамун. Дошабумуго жи дойдук хеачаре чужу адан аслу ясигин жи ламуго. Дуца доде Тоб аварагасте саллаллаху салат вит эйла ки маслунит аре дой гинжейла намуг. То Хасан Басри асамуго доде дой дур эбела хила жинде дур хеб халбицумук энчейн бат айса бицумук анин. Хасабумуго дой эбела хбицу қибугин добила амуго дош. Синги хаси қомуго
دادیم بیت مکمتانی من هب درجه آدی کینین یخره دو جوجه حسوسا من کینین تقخره لاموگو لاموگو جدری لاموگو کبقال دا انت ازرگو چیوک انین هدین عقوبت اولا دوبا جوجه حسو دوی جندیر ابلت دوی صفت هبوقه دوستان خبر عدسان لاموگو تو علیزا بازو چیوک انین اینا جدیر خبر عدس کسان دوستیله دو خبر عدگی چون اوارگست صلی الله علیه وسلم چو صلات بیت انیله دو چو صلات هستو کری جدی اکنیله الله از دو قبول گی هبونیله دوستول دو چو صلات هستو کری عونین جدیر حبقال دا انت ازار گو چی هب درجه آل دی وقت نهایزی دوست طور جوار دو تلک اوچی اصول برکت الله شموگو دو انچه خالا بدین اصول قرطبی است که قاموگا تذکرات لورات اخالده هدین گو چنگی افضل صلات لورا چگید اخیدگی بگو قصه قانخا حال والی زباده بخراب مطلوگی دین اصلوات سال هزو قصه بگی هزو مرحبی رو کنه رو هبو گو حقیقت الله غزده بخوله جو هنچی خالا بدین اصلوات سال دو خبال اصلو اهلو اصلو ماشین آلده رکون چند چی دوستان خودولو نتلر نتلر گو خارا چازی حبولش دعا والله هندولگی چونوک اگو شیبدا نتلت قوه دان رئیس بگو گوری نتلت لچویا سولعگی دعا قبول هبون دعا کویشو گو چی تلیک کنه که سبب کن کزی هبگی اوارا گسته بیت عرب صلات هستو برکت هال داشتون دو صلات بگو دین اشوات سال دو دین ارجو الله از قبول هبونانی قبول هبیزه چون قد ارجو گیبو گدو دو شو کریکی نزی گو شل هلتی نشوات سال قحالتی چاگون کینو گو چی است دو صلات هال داد اچه هبیزه کولا صلات هزو بات آورو گو دین اشوات سال خیری ال صلات هال حتی نتلت چوک ایگو شب گو اشول خیراتی بیتون تلا مثلا نتلت بیتانا چو صلات بیت اراچی اسول و با عمیر جو بگو جانب حتی اون قنوسکو غزاوت هبورد اون قنوسکو غزاوت هل جانب اون قنوسنش حجبور خراب چنگی حقا دین آل درجه بیرو گو صلات هل جانب حتی چو صلات بیت اراچی اسول دو صلات دولتاشون ملائک تلونیلا دو ملائک چنگی دو نور اشلو رشتت لو قولیلا دو نور اشلو رشتت کیو قون دو ملائک اسو گیبو گو شبقال دا انت ازار گو کنقی بگو چنگی عرش حال دی بیت ارشولو راتقو دی غرد احاد آل شولو دینو قدیو ملائک خواهو هاگو ملائک هو قول لغو نور اشلو رشتت و چنگی قوه سواق خون قولیلا گو هاگستاسا تیر شراب شیناب کپلاری کن چایگی ملائک سبیت کنی لحظه دعا هبونی ادیناب درجه بکنو تو چو صلات آل جانی انچه قدینگو خیری آل صلات اتلان نتلر جحی آل چاعتساگی کیناتساگو عمر بیتونی جو بگو صلات و فاتحه بگو صلات و فاتحه تلارو چیه سیرک آل دشوزه بیتینا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم نتلدى خلا چك أسا قدس سيرو تبديلي مالدا بكرة مجلس هذا بيتانا صحاب صلاة الكريت أناني لا چياسي انقوغو سنة مستاس عذاب أسا بسليلا شابگو صلات هستو کرید اونانی قصی عذاب گو گیت اللاریل هده عن درجت ادی عن ابجو بگوه هشو مثال هدین ابچو صلات بیت آنی لابلا بگو انتنوس ازار گو صلات بیت ارا عناس تب کریش شل لچه است 600 صلات بیت ارا عناس هدین گو هبگون صدق انتلو قرآن تصور عناس کریگی شل لسی
Antlus azargo hururengi şollosi. Şia saat aldajani antlus azargo adi adelna gibitlon topşio antsko darajat ekhedi orkhinogi çünkü antsko munah çurigi çünkü antsko kirik khaygi khagop adelna gi khawsi. Nadim bitine kanani hatanis qalabugo to malaiksa begi jundugi strada çazarunani qiyamase qoçezan da xukiriya bitin tlinarana do. Netler buk unejo shibdina khwatsal. Netletsa ani wa'zabura mikhal maşallah illallah. Ka'antik illa bugo. Ama o salatu fatiha halar uçitun qun'amir. Qobgil hac ogo khobinu etlene kanani dida halar uçiyasu shib halbuk inibar. Ilhazabize koladina khwatsal. Hedingo dina khwatsal çaygi bihav salatu gochiyasi netletsa ruzman sordu hani salat alda bit ulu salat to salat chiyas ruzman sordu hani ve guachon nus khatob gitsalanan shia qol habsham nukhat botqara ujal kharali kakta khatob qatal ujal da khatob botqara mi khatob gitsalanani Tobugo bihav janchi totin habize kha Ruzman sorduar misal netler umru aslu hedin gibi konaru kapki debosjon netlet sahabullah insan asse misal halt ehabullos radallah khuna mitqoda halt eze ono sahab qotsa halt ulgo odin habura maishat ke asul çoqar churula çünkü yaxuni çocuğun uygun çocuğu atma kolosu kol yaxuni çocuk kola şibabungi hal hasil olsa to avara keç on xut uları kranen sulçe çocuğun reqon saxavcu habulabat hanani to maşinda tonkuna gosu çuriç on xut uları odilan etletsa halt oy qartol hançinit do xobalda janel keç ogonor çolar etnit hançinit urgize kola dinasloatsal Jinsadob dunya Allah'toro qobruq givala bugin jindego. Jinsadob akhirat alda jindego ruqvani shibdan kele lavra fikrugi kola chiyasta jani basandi lavkin. Netlet saqob ruzman sordu al xodin qob salat bit ananila nusku. Qoy shab gibit ananila. Hab dunya Allah'toro qovgo shina makhluq qatash bit arab salat chora qatki sunani. Hasbit arab hab chora qatki sunani to sakhazu anasib kirishullosi hatta to khobal dajani Allah tuar awara rasul sallallahu aleyhi ve sellem kora khillado netletsa dina khwatsal ahalti asabullah sakhab zaral netlego ahalti zebeolar hep antqe dajani salat aldewach une 2 saat shibuk une chiase marqach oda sakhado regun qorgun televizor asur internet asur nitshibula dina khwats Çingido ho hadu sawal urgun girak buhun gichiyase payda bu qunaro eltina khwatsal halelde kolla hadurli habize etle bihav jogilta salat bit awragas sallallahu aleyhi ve sellem Çagi dina khwatsal çagi salat aslo khiriyab qaid abu gobit uleb hanir ameru gogon etle çatsat sojuguru mitsuno çortlasa Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ilan abun. Atlu tsotso khirata da samugo qoye nusko nukhas hapsalana nila. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. To khalil azab do chiyasta chamizetsin habilarila. To suruh baqilla khaunti chogon. Chengi qarisi gohe choguruh baqilla do so. قال بدنا التواصل مثلي بوجي بهاتي محمد غلياس رضي الله عنه بيتنا بوجو جود لا دوغون اي جندير شيخ كنت صدق مدينه دوك انيلا توصل تصوصو يا دي ابو الله انيلا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته الى رد الصلاه تودات اتشه بلخا هب اتشه برو چي اسلا تو خالد رحيچ امزه چيني چلان ابون دودين بيتنا ان دوس Asabullam gojinda bikhanila tsotsobat qon hedin heldat ad charo chila
сужда алда гурого хоч иладо, сужда алда хан иладо. Элтина суатсал, нетлер хирас хабиги, хабизе амалги, эмер букуна, нетлнақ чолеб жобуго хул халасер. Нетлер кидаго букунеб жобуго дина суатсал, метерила абураб суал, метер хабизе ха. Цинги метерас дина суатсал, нитл ожерат оде ортлек кезару. Метерал де теч огон жаққаяш кошан нитлет соб хабулари. Нитле динги инара чинару куна ну хасан. Нитле камера шибуги. Ботлани килшида шочек кибан, ботлани кисанир чумал гилун. Ина ачина го салат вит эха. Ина ачина го салат вит. Оси буго гури гоб даража шола. Батагу урген урдина слуатсал. Алук хаваца хаскоха. Но это касирак харамехаш. Доба букуна телефон алда программа. Доца доба интернет алда жаниб. Киан заман барабалиха. Но это го доба бали заман ашлу халабе. Мисал ашле чахил чаатса беула халабезе. Жедеца удор кун хадинго киан заман борчезе тола буги. Раски гуре жолди русунха. Цо салат алда таче абунани хаску хамоц аварак саллаллаху алейхи вассалам жу жани уйжара хирия моц бугинха. Жинсат аде боселин цо хамоцал цо азар салат аги цалзе хақой. Ишун қоқап цалиха. Аллахумма салли аля Мухаммад илалиха. Салату фатиха цалзе ко халқу матанан. Цо жу рузман сордуа салат алда гивачинин. Хединги цойги амал жин қан сахлулар ила абура фикру букини келла да чиясу. Нетле хаско тоб Аллах астацере эхетуле мехаш. Хик аб амал ки амир қарауна. Нетле да талеб жобу година шлуатсал. Тоб амал хеч огон. Тоб ахират алда чого худ анани добу го чиясу чого худ и. Ама салат салиях нетле кина гужут лова бук. Азар салат алда таче хабулио чиила қой да жани. Кина бугониги азарго салат вит улиочи. Жиндир алжана бак би хунгуро го хойлари лабук. Хевжо буго дина шлуатсал нетледе усар заватсаги машхулежо. Аб саат нақшубанди алды шаро чия сул шия қой камич ого антлнусну салат букуна оси его ботланиги ботличоник. Осу тавбу букуна. Осу истихфар букуна. Нетлеца дина шлуатсал, ят ариқат алда хеч ого, ят чойги ашлуреч ого, хаддинго заман ки бичан. Сенги ножеца доб заман шайн адада хазабра била абунани, нетлеца жаваб кинтлезе буги. Элтина шлуатсал, киналго, цониги чортаса камич ого, устара сухени кола. Устара сухи аро чия себуго цикара хайда. Хабуго нетледе гоз машлула буги жо. Qur'angi hadiski. Şayn abunani Qur'an alda janib ablabugo. Sallu ilan abun salat bit eyle. Dob kumugo starzavatsa dob habulabugo. Salat bit iz ablabugo. Tubu illallahi jami'an tawbu habeyle ablabugo kinatsa Qur'an alda janib. Netletsa shigo starzavatsa mahlulage tawbu abzi mahlulabugo. Ulkurullaha zikran kathira ila bugo Qur'an alda janib. Noitsa amir Allah rekhseyle. Usarzavatsa shi mahlulabge zikru bachini mahlulabog. Tingenit ok at ashay silbuk ine koleb dinashwats. Genit at ashay buk ine kolaro nagashun cho ine botlich ochiwatanani dinashwatsal. Dozdach age aib jinda gochai jindir halikha shlech oju ina hevjo bats adabjo bugilan abun gob hazitial dagitcha. Allah asnetle tawfiq legi haq avjo haq asungi bihize مقاوجو مقاوشون gibi khize Allah asnetler kinab amalbat hananigi nit hesab sual hech ogon firdaus aljanat de unyab ahloshun giharegi Allah